Kajing puli na kitabu isaya no ya tholupa hagas nembaus im osia unayap ngaleo iyo trai bau syong halor kakhet kabakenjang barkabalaken tiu syajrong barkasempiar jeng u kala pendap smam yang tempel haneng jeng u kila yang kiserapim uwei pa uwei uladon henriu tuli kitabnya bat uwei ula perta ya uwei pat uong bakhoj ulang utrai kipai kaperthei baro kawei kadap dakaburam jong u ti kinongrim jong pi khardap kila khnyo hakasur jong ta ubala perta bat yaka ying la pendap dakak tedem hang ta ngalaong sangsot yanga namar ngala yap nabangalong ubriu ubajaklia kirmyang sintur bat nasyong hapedeng jong upai ubajak lia kirmeng sintur namar hikmat jonga kilio iyaus im utrai kipai hangta uwei na kiserapin ula her syanga ubat hakak ti jong u urnga ubarhem yauba ula khap dakanap nakaduan ula kta dauni ya kasintur jonga barulaong hakmi une ulakta yakir myang sintur jempi kunta yakijing tingit jempi laweng no bat yakapop jempi lamap no te ngalayos nu yakasulu trai kabaong yanongan pa bat mano uban lek nakabenta jeng kunta ngalajupa ngadon hang ni tu pa yang kaktin jeng trai Kajing puli baan, kajing puli na kasithi Paulus apostol si Kristan hakoren. Ngakwa ban penken mau yapi ko para bahakano korukom ngali yalap hapi yaga gospel ya kaba pilio priang. Da kaba pi yang scam, da kaba lapen lat im yapi, la da pi bat scam yaka lem da pi langit le no e. Naba ngala IT pateng hapi kum kabakong sang tam. Ya kata kabangaro ngalio priang bau kris ulayap na kabenta ki pop jongi kat kum ki jintho balatep yu balapen mi pat yu hakasngi kabalai kat kum ki jintho bat ba lapau hau ke pas nang ta ki khat arngut bat nang ta ulapau hakisan spa angut ki para banget hagaju kapor ki babon na ki kidang immenta watla ki don ki balayap nang ta ulapaw ha ujakom nang ta ki apostol baro kadu ya baro lakum ha uba la syukhalor ulapaw hangaro namar ngalong ubaritam na ki apostol ubom syonghok wat ba enkod u apostol namar ngalaban ben ya kabalang ublay Henry da kajingay ublay ngalong kumba ngalong menta bat kajinga jong u yanga kamsyam sab penban ngalatray kamting banya uno naki wala omday mga Henry kajinga ublay kabadon bat nga tila day mga ni maki kani kalong kata kabangiyalap bat kani kalong kata kabapilangit kaktin jong utray kajing puli naga gospel bakhuj katkum ulukas ha kata kapor katba kipait ba kiliator syau jisu ban sengap ye kaktil ublay upat ulayeng harut kapung jenesaret bat ulayoi artuli kileng harut kapung Henry kinong tongdo kha kilay herno naki bat kia sait yalaki jar anda ulaki hakaway na kita kileng kabadai kajong Simon ulapha ayo uban niat khampaji na rengkau te ula syong bar ula hikay ya upay ba na kata kaleng enda ula dapkren ula ong ha usiman kawa siya bajalew batu peno el kijar ban ngat kidok ka usiman ula juba ko nong hikay ngila tray sitom baro simit bat ngim syam ngat Henry na marka ktin jong me ngan peno ya kijar kila peno ya kijar bat kilangat
Shistai ba ki dok kha bat namar ba ki jar jong ki kila jankat kila khawoj ye ki para nong tong dok kha ki bahaka wei pat kaleng ban wan yarap ya ki kila wan bat kila pendap ya ki leng baro ar hadu ba kila sedang ban ngam haba u Simon Petrus ula yo iya kata ula dem kerup haki kho siu jong Jisu uong keno nanga namar ngalong unong pop ko trai namar ula lengo ngany bat baro kita kibaladon lang bat u ya ka jengbon kidok kha bakilangat kalalong kunjoro bat u Jacob bat u Yohanes ki khonu Zebedi ki para nong tong dok kha jong u Simon te u Jisu ula ong ha u Simon wat syap teng nado menta pen satong ya ki breu bat haba kila ring ya la kiling syarengkeu kila e no alut ya ki eke baro bat kila bot ya u kane ke gospel jong utrai